Ego, ubu abantu b'abahura n'abatari bari. Nubwo baca umugani mu kinyarwanda ngo urusha nyina w'umwana imbabazi aba ashaka kumurya, ariko kuba hari ababyeyi gito bafatwa bica abana babo cyangwa bakuramo inda rwihishwa binteye gutinyuka kugaragaza akarengane k'umwana ufite imyaka 5 witwa Maniriho James ugenda akuruza ikibuno nyuma y'aho agonzwe n'imodoka agacika amaguru yombi. Impamvu ntangiye iyi nkuru mvuga ko ntewe isoni no kuvuga ko uyu mwana yerekwa urukundo n'ababyeyi be nuko nyina witwa Maniraguha ariko bakunze kwita Nyiramasasu afatanije n'umugabo we babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, banabyaranye uyu mwana, bacuze umugambi mubisha wo kujya kwiba dosiye y'umwana wabo muri polisi maze bajya kwihuza n'imwe muri kompanyi z'ubwishingizi yari yarishingiye icyo kinyabiziga cyagonze uwo mwana, maze babaka indishyi y'akababaro ingana na miliyoni 4 nk'uko tubikesha Bagarama TV. Amakuru yizewe dufite nuko izo miliyoni 4 ababyeyi be, abanyamategeko ndetse n'abakomisiyoneri bazigabagabanye maze make asigaye bakajya kwanywera urwagwa kugeza ubwo umwana yakuwe mu ishuri kubera kubura igiceri cy'ijana cyo kujya bishyura umunyonzi ngo mujyane ku ishuri. Ikindi giteye agahinda nuko buri munyamakuru wese ushatse gukora inkuru y'ubuvugizi aba babyeyi bamwima amakuru ndetse byaremba bakamutuka bakamutukuriza. Ngewe uri gukora iyi nkuru yagimye amakuru ndetse na mugenzi wanjye ukora kuri Bagarama TV yaradututse ngo turi inzererezi nk'uko tugiye kubibumvisha. Ntiwagera mu rugo se kandi? Aho uko nagezeho barambwira ngo muri Nyaruyaga ubu ngeze ku kiraro. Ujya hese? Bari bambwiye ngo muri Nyaruyaga nje kubareba. Ayo ku kiraro cyahise? Nyaruyaga ubu ni hondi. Nyaruyaga ni? Nyaruyaga hano twituri. Kandi abo turi natwe. Ko duhuye ni mumenye ko nakarimba sari yo mpamvu. Kandi abo turi natwe. Uri hehe? Uri hehe? Ndaje ndi Nyaruyaga. Nyaruyaga ariko Imana uyu muntu ari kubeshya mwana. Ano gututa Nyaruyaga duhuriye hariya mu mpande y'ikiraro. Ani Nyaruyaga mwebwe muce duhuriye hano nyine kuri kiraro ndikuza amarangi akatara. Ubonye twambaye iki? Mufite icyuma sinzi ibyo muri gupima. Waje se? Ndaje mwe mu ndinze gake. Ariko nk'iminota ingese kandi wakabyarawe. Sani Nyaruyaga ndi sinje. None se njye ko ndi mwikona wowe uhagaze hehe? None se ko wagize n'uduhamagara? Ubundi ndaje mbega reka ndebe ibyo ngiye kureba iyi. Ego, ubu abantu b'abahura n'abatari bari. Mu gusoza iyi nkuru ndatabaza umuntu wese waba ufite umutima wo gufasha ndetse n'uwo ari we wese ufite aho ahurira n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo bihutire gutabara uyu mwana, kandi nizeye ko Imana izahindura ubuzima bwe bwiza akongera akabona urumuri. Dukomeje gukurikirana iyi nkuru ndetse zimwe mu nzego zirebwa n'iki kibazo zaduhaye handevu yo guhura kugira ngo batubwire umuti bagiye kuvugutira iki kibazo. Tubijeje ko bitarambiranye tuzabagezaho igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Uwifuza amakuru yisumbuye yaduhamagara kuri 0788 42 42 82 9 cyangwa kuri 0722 55 70 78. Tubashimiye umutima w'impuhwe mugiye kugirira uyu mwana. Nitwa Protais Mbarushimana, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi.